Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iko na mga idakan na sa kanya di-play lang ko sila na to ang mga lota kububabay ang mama kinag na ay malapli lang na sa nasasira na to ang mga raga gusto mga uda di kaya di makaplalang mo siya sa uragis sa budapat. Sa tiga kang pamanay mga dagto abusok kalipabay sa adam pamanay adya kanay masasakit po magulang ng kusulit kudiban san nama kayong gay ka na mapasukong sukukan ng tanong dalim isa pinali da po niya sa yaman akin pagabagatan siya di ba nagilusok pagarin nakin napis lang hindi yung nakalamis yung ramihan sangkara no Anakan sa na mangudak kilak-kilak. At kumatika progresyon sila ng mga gilingan na rapid lang na bituan. Sa kata siya ba nila pa makinugas sa baludat ng sa sili. Wassalam. Papahino kaku namdano dayo kon Akamu no tabu sa samur sa saya puntanan ngano patao kaubek nakabentai sumararan taraing ada ayak karini punaan sama taidakan oto adiakan ketigeraan mapamikir sukyan hinawa item ya ini lela naras saya hidung bulan apa kebebayanku ada kau kakak ku kerang hidupan buna kain nadi kapung mana pakuan kayaran orakan nasaira gundura nakagin duyuran napagiruno tata den kasar
para sesangkapan. Adik karibunan ay naakan nasoran nasisi apa kabegeran kon ya bulaway na mata ya kapikirang kamanudan naapia anda kadin kumiya akan gila-gila nama papantag kung kakapapantag ko sekali kay na umalaran kamapapemikirakan naubdi kalokala nasa kasukuri sa kain nasa kasukorak na hinao kanukong kay na umalarano na ayamata mano betumana dia kung kaden ko reson nasaya oto pagono sa kediero de pagin amma kapelau de tanahina wadaran mana pekuan kasana buahku ulang amakin ulno sadodo kasara gunduran nama gegindi sorano na ina owalaran pikirang kamanulan kau kata tenden aku nape aku tendeni sabulawan aku pirakun nadego sekali patang kasukasulilang aku naina kanogong ko kayang kamanapikilang naapia ko pala di sa pirang ikuwagedong natomo si sasakatawa kaya daya manadagin Pete manaram di koperaribun nakaiya sasakana nama kalaburan ngerin nabeden labola mahud nabelingkad nasawalay tirangga kanuguna omang ko di mailay ginawa ka dinido sa tangkaan sa ladungan nadikara kanituro besar bisubuin Yesus sekarang ketegeran akong kan
peri una nasugana kating nasoran una nasisan napa kabuberingka sadedina mata salam rekan itu Tumaku kaki gendean naraku dia nabi pakat as mai di sini kiring pagi. Aku dai sumama amanu aku pilih terania kata sabuni inurati aku dulu ibu di pakaran di pakaran nakaisa anu mana ayaraku kule entar namane ada kenangan nati namane kiring padi gue akan napanalani kamu tanya kumuna aku makan mukai dia dingin anak suruh atau sakit dia di karsada susu bayi tadi sama rupira dengan salah anak kamu kiring padi player mana piana ari hidung kok kami akan rasa kurung ilmu di pakaran najum di pakaran bintang aku dalam kaji dunia kapagi genakun sesana ilmu tadi dibayar berdentung dia di kudumi di sayung dedeng bisa kudu tahu dia kasih nggak aku entah ini berbesar kamala uni supa anamu dulu Allah tahu saya kiring pakiring dia kepala dia tak ini bisa kadu bisa ni pendian lagu betul sakit dia bira kesasui satu mamu mama mati nama pecah kasuma saya dia tuna siwa gigi kesemang kenal bersiap toka adi di pecibu kaya kuda yang kasahida tunggu pensibu belum ala yang kaki ni kuda tunggu pensibu lebih yang masalah aku ni bisa manuila kiring pagi Eno tari di maya atau sakit dia nangis satu ide bupede betul dia naik dirasi sama naik dia maka beterung nang mana dia dia maka besubi nang wa dia napak sisi dia tata tulis tadi beka ulut tikaji itu tadi benar tokonu masuk di sasana dekarata sapu mungkin bagi dia ala kau nak hidup pagi Gopeda bantu yang nakapapai dulu di pertama kiri sabu pakak Kumakerani dulu nasi yang satu roten Eno tadi marah subuh dulu atau sakit dia dunia mata menang Ada nabi di dulu itu mentala lalu isi nawaru musa Ayah kami kenian nekanakan saunaya Desaya musa tidak kasih ibu pekedekan mana aku sire Ada kau naya hidup patiring Iya toh Ikala sumama rumah ikan pekita tanu di si mata imata raga si pekita nu ke kibura rata manude ala karuna
inyong pakirin. Uniyan naman kang masupiti dengan karepet itu di pakaran nagu pakaderangan kata bidalah bener ayah karo dunia naguri gede pembeci pulang kali aku tahu di pera ayah kamu naik inyong pakirin. Tapi aku dirumpet diundang-undang bisa gegeran takuan nah demi yang kali di napa depan kumang-kumang lagi udah puasa wasiat kelaan kesian ala kamu akhirin. Saya nama mana player mana gitaran desa. Umangat di sana ulang Alay umangat di kesepitan Deyon delong nabi kalalasan ulang Ay, sa luwin na sa pag-ibig
bulak. Binde naraparap sa unaya. Nami ayayan ng iyong ngani ka na